ike hadira eglonami ola enu yo kata buna ola kpo kata eye demona maglonya de na o megafon o megatiji o. The pastor will be ministering to us tonight. Pastor eja glomonya na mi fiensisia eye megatiji na jojo o. All that you have lost. Ela bena nu yo kata buna wa ola kpo kata fiensisia. And pay attention. Don't be too Eye na no toji. Just pay attention. We are no toji ko. The Bible says he sent his word. Bibla globe edo yepe nya roda eye yepe nya edagbele onchi eye wo de wo cho wo pe hu kata me eye alia le fiensisia eye enye bubu denam bena makpe maupe ameava atarwaji miato gbogbometo ikenye pastor Dr. W Kumuyi kafuna mau. Somebody shout tonight. Amedene douli globe fiensisia. Let everyone hear you. Tonight. Pleine jipo nasi globe fiensisia. Let those spirits in the pit, Demo bena valley, gbogbo yo ole akadome ola vrome onesenko globe fiensisia. I will recover it all. Makpo nuo kata From the top of your head, cho eta oji kaka so ide afovi oji healing, doyoyo deliverance, gadede dominion, jidudu salvation Dedekpɔkpɔ within you, aswasiu around you. anomeo apohla ogodo le fiensisia nusia nu yo file asiwo Yesterday night, echo iva ipezamea the ants came. Can you imagine? natem asusia Stealing your decision away. adidevi You are doing this. Doing that. ava fi nyamechocho le asio abena nu kanchi nele nu ya womo You recover all tonight in nu yo Jesus' kata name. o fi la siwa na trokpo kata fiensisia le Yesu pen come I welcome you here tonight. me do jana o I'm so happy. bena fiensisia na le toji me le kpo jijo de nchi onto enu ojoji na mto ela bena fiensisia la e trotro pata trotro de agere agbome Come to you. fofo mi va gbo o eye mi nye bena enu yo kata bunami le fiensisia mi la kpo kata kekem le Yesu Christo pen come We pray, Lord, that mi your do gbera power apeto bena wonu sen ne dezon le fiensisia eye be amesiame le kona sia kona ji le tepesia tepe ameyo le kunkonye ameyo le radio ji ameyo le YouTube ji tepesia tepe apeto me do gbera be fiensisia la doyoyo Blibo eye hohople Blibo na amesiame apeto do pe dire Yesu pen come it is done. eva mevo Jesus' le Yesu pen come mi do gbera le Come to the next person around you. blona amekele ahaoji benade nye jakpo nu keke fiensisi agblene amekele gbo agblene benu yo kata buna mama kpo kata fien ya ma kpo kata fiensisi edo peji la gbo mele Yesu pen come fiensisi mieva Galatia top agbaleta ton Galatia to taton eye mi la klecho pupu 8 ton liaji Galatia to taton pupu 8 ton lia Christo refede miata redemi chose la pe fipo de la me esi wo bazu fipo de le miata ela pe o nglodi pena wo profiter amesia mesi wo rede atinu la On a tree, you remember ne don kwedia how Christ aleke Christo was crucified. o clen de atinchi One thief, one evil man on eye the right, amevondi fiafito adjoglasu de ka le miame eye bubu le dusi mene those two evil eye people evon la vemawa wawya obu fun eye wawya ono kokumle ati soganchi eye wawya la won le amegbeto po me kata pe tepe eye on that side. de kale alo de kaji de kale alo veliame eye de ka gbe Yesu penya
egbe xɔxɔ penya, egbe dɔyɔyɔ penya, egbe dɔyɔyɔ penya, katutu penya, eye le ego kemedzia la, ame ɖe agblɔ be Yesu elɔ̃na Yesu. Elɔna kpɔkpɔkpɔkpɔ, elɔna dedekpɔkpɔ, elɔna dziƒo, woya ɖe akpa kadzi ne dza nɔ le fiasisia. Ame ɖe le akpa ɖeka dzia, ye nye ame ma yi ke le akpa ma, ebe ewe nye Kristoa. Ne ewe nye Kristoa ɖe, dzo wɔyae. Weyale elabena mio katã miedzo le nɔnɔme ɖeka me vɔ enu ɖeka le dzɔ le mía katã mía dzi vɔ eye ame bubu gblɔ bena ɖe nu katã ne le nu ƒom nenema míawo mi le teƒe ya mi le fu kpem le enu yi mi wɔ ta eye wòtrɔ ɖe Aƒetɔ Yesu ŋuti eye gblɔ be Aƒetɔ ebɔbɔ ɖokui ɖe Yesu te eye egblɔ bena ɖe mekpɔ be ne le fu kpem le tanye ye. Ebe ele gbogbo na Yesu be Yesu teƒe nye ne le fuma kpem ɖo ewe nye ɖela nye eye ame ɖe ele akpa ɖeka dzi eye bubu ele akpa alɔ ekeme me eye ame ɖe ale gblɔ bena o kpɔ menye yo menye yo eye ame ya ele gblɔ be Aƒetɔ me xɔ si bena esi ne le ku le ati ŋutia ɖe Mawu le dziƒo Mawu etia bena nanye Aƒetɔ bena nanye Aƒetɔ efiawo dzi fia dziɖula de kuxi sia kuxi dzi eye wo gblɔ bena ŋkɔ ebe Aƒetɔ nenya medzi be ma yi dziƒo lo medzi be ma yi dziƒo vɔa nye medzi o nye mate ma kɔkɔ nye tɔ ɖokui nye ava do ɖe teƒe mɔ afi me le teƒe ya mekpɔ ɖokui nye be medze agɔ le vodada nyo ta Aƒetɔ de matema bia o nadea kafi macho mea donku dzinyelo Yesu donku dzinye ne va do fiaɖuƒe wa me eye Yesu gblɔ ne bena egbe la meɖe ne gble do li gblɔ be egbe fiasi sia meɖe ne kpe ɖe tsi wa gblɔ be fiasi sia ŋutsu ma le atia ŋuti le teƒe ma edza kue ma la edza yi ɖe mavɔ me abu gbidzigbidzi ma eye Aƒetɔ le gblɔ be egbe na ɖu nu kplem le paradiso la me eye egbea xɔxɔ ple wòava ɖo vɔ ame velia gblɔ be o vɔ ame ya gblɔ be ame ɖe ya gblɔ be o eye esi wose be ame velia le ɖe kuku bena ɖe kplɔm sɔ yi ɖe Mawu ƒe ŋkumea ye le alugo keme dzia ezikpui da ɖe ebɔ nu da ɖe eye ne tso emea edza efu kpekpe mavɔ mo dza va gedze eye amea egblɔ be nutsu ma yi ke gblɔ be mele fu kpem vɔ nye matem asɔ nya ɖe Mawu ŋuti o nye matem asɔ nya ɖe amegbetɔ ɖe kpekpe ŋuti o enu yi me wɔa yeƒe fukpe me le vɔ la medo dzesi bena Yesu ye nye ɖela Yesu ye nye katula Yesu ye axe fe le tanye eye meyɔe be Aƒetɔ agbenye ƒe Aƒetɔ akplɔ yi dziƒo meva ame yiwo dza yi dziƒoa woawo te meva ɖo fiasi ya Genesia ne fika mewo ɖe fika ne lo ne be dza yi dziƒo fika ne lo dziƒoe ne ɖo ta fika ne lo kɔ asi dzi dziƒo yi meme le ame yiwo gblɔ be na Kristoa woawo ŋutie meva ɖo ame yiwo gblɔ na Yesu amenua ye la na Chapter 3 verse 13 Christ Yesu Christo Galatia tɔƒe agbalẽta tɔ̃kukuitɔ̃lia Kristo xe fe ɖe mía ta xe ɖe mí tso se la ƒe fiƒode la me esi wòva zu fiƒode le mía ta elabena woŋlɔ ɖi bena woƒo fi ɖe ame sia ame si wohe ɖe ati nu la bena míakpɔ kpukui nelia mea egblɔ be ne Abraham ƒe yayra la nava trɔ subɔlawo dzi fiasi sia ye ko nye fiasi ma bena Abraham ƒe yayra nava dzi wo. Amen. Dedekpɔkpɔ ava dzi wo, dɔyɔyɔ ava dzi wo, katutu gaɖeɖe asu asi wo. Abraham ƒe yayrawo katã enu yiwo katã ko dzim ne le.
bena de na kpɔ lãmesẽ bena dzidzɔkpɔkpɔ nanɔ me bena nate ŋu anɔ agbe ke kpɔ ŋgɔgbe dedea fiãsi sia ye koe nye fiãsi ma bena enu yiwo katã ko dzim ne le enu yiwo katã le dzro vevie eyiwo katã dzim ne le di ale gbegbe eye nuawo le dawoƒu enua dzo le si dzo le gbɔwo ɖe aƒetɔa ade se na numawo le fiãsi sia eye alea wola de gbɔwo le teƒe sia teƒe ne le Yesu ƒe ŋkɔ me bena Abraham ƒe yayra na va bena Abraham ƒe yayra la na va trɔ̃subɔlawo dzi le Christo Yesu me yayra ava to Yesu Christo dzi ale be bene miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nugbedodo la to xɔse me mekafu Mawu le yeƒe lɔlɔ̃ yi wòɖo na wo ta le yeƒe nublanuikpɔkpɔ yi ke wòɖo na wo ta le yeƒe dɔmetrɔ ɖe ŋutiwo ta eye Mawu edi bena fiãsi sia nuteƒewɔla ƒe Mawu nusiwo katã tɔ Mawu kɔkɔetɔ aɖe yeƒe nuteƒewɔwɔ fia le agbewo me enua me tɔ ye mi la kpɔ fiãsi sia nu gbãtɔ ye nye the curse, the plague, the disease, the suffering, and the perdition as retribution under the curse. Number two, the price from the curse in your life, every curse in your life, fipodere kpekpe yi ke le agbewojia wo ɖewo dzo keŋkeŋkeŋ kɔkuti ɖe kpekpe yi ke le agbewojia wo ŋe wo dzo keŋkeŋkeŋ ele dza ɖe ko bena ɖe na bu eye ele bɔbɔe ɖe bena na gblɔ be ee bena na kpɔ dɔyɔyɔ ele dza ɖe ko ele bɔbɔe ɖe bena na gblɔ be ee eye bena na te akpɔ gaɖeɖea woya ɖe ko na gblɔ be ee ko ne le gblɔ be ee Kristo awɔe na elabena Yesu Kristo xe fea vɔ xɔxɔ plewa ƒe fea Yesu xe vɔ eye etɔ̃lia yeƒe ŋusẽ xena xɔxɔ ple tso fiƒode ɖe kpekpe me le fiãsi sia la fiƒode ɖe kpekpe wo ɖe dzo kɔsɔkɔsɔ ɖe sia ɖe wotsoe eye ga madzɔmadzɔ ɖe sia ɖe eŋe eye dɔléle ɖe kpekpe kpɔ dɔyɔyɔ eye nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ wotsɔe ke o mexɔ se be na do wuli sese be amen ye elabena ŋusẽ le esi bena wòaxe fe ɖe ta o aɖe wò tso fiƒode ɖe kpekpe me mina míakpɔ enu gbãtɔa ye nye ŋkɔ fukpekpe yi ke nye teƒeɖoɖo alo fukpekpe yi ke le fiƒodea te ne le fiƒodea te vevesese fuame ke le te mina míakpɔ Yesaya ta 24 maxle tso kpukpu nelia dzi anyigba le nu xam eye wonyrɔ nu te xexea me nu eye wolé akpɔn eye wolé akpɔn nu te anyigba dzi dukɔwo ƒe bubumewo nu ame Afrikatɔwo Yivowo ame yiwo nye bubumewo ame yiwo le kaka gɔme ɖa ame yiwo wole anyigba ƒe teƒe vovovowo wobe anyigba la le nu xam ne menye sa wa azɔ ne nye elabena nukɔ Covid ƒe dɔlélea didi esɔ ame sia ame sɔ da ɖe kɔkɔme ɖeka ɖe dzi ame yiwo le Amerika ame yiwo le Europa ame yiwo le Asia ame yiwo le Afrika amegbetɔ sia amegbetɔ le teƒe sia teƒe Covid ƒe dɔlélea eɖe fia mi bena nukɔ ame aɖeke metɔ le mo
anyigba kata le nu xam anyigba le nu xam avifafa le teƒe sia teƒe eye fuwame le teƒe sia teƒe fukpekpe le teƒe sia teƒe eye amegbetɔwo wole leke ƒe fuwamea te eye womenya ale ke woawɔ o kuxi futɔa yeƒe fuwame amegbetɔa kata amegbetɔ ƒome wobe anyigba le nu xam eye woyrɔ nute xexea me nu eye wole akpɔn nute anyigba dzi dukɔ ƒe bubumewo nu anyigba dzi bubumewo ame yiwo susu bena ɖe ega yenye dontsia wo do dzesi bena menyi be ga yenye dontsia o ega livua dzidzɔkpɔkpɔ melio ega livua nutifafa melio ega livua ɖeka wɔwɔ mele ƒomea me o eye bubumewo ame yiwo nye bubumewo ole woƒe duwo me wole agbe kɔkɔ agbe dzidzedze ƒe agbe eye amegbetɔ mawo katã le anyigba dzi mi dengble tso sukudede ŋuti mi dengble tso dzidzi ɖe dzi nyadzɔdzɔwo ƒe dzidzi ɖe dzi perhaps 50 years, but now within 3 years, education and information. Sukudede bakple tutudo pe ji fifi eye di eye nananyanyao alo today anybody can know about amegbetɔ atem anya nu sia nu le anyigba dzi egbe nu siwo katã le dzɔ vola ema mi yɔe be nunya agbea ewɔ nublanu agbea ele fiƒode ɖe te eye agbea yɔ fún gbakple fukpekpe agbea eyɔ fún gbakple gbegble ele dzɔ ɖe amegbetɔwo dzi eye wole dzi ɖe dzi le anyigba ƒe teƒe vovovowo eye esia enye nu do tso fiƒodea me voa fiasi sia enye gaɖeɖe ƒe fiasi enye katutu ƒe fiasi enye xɔxɔƒle ƒe fiasi ale bena enumɔ yiwo katã ele va nyadzi le fiasi sia la trɔtrɔ ava me na ame yiwo agblɔ be na dziƒo eye dziƒo tsɛ agblɔ na be dziƒo le ko nu na wo mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ ele sra ge ɖe agbo me fiasi sia le yesu ƒe ŋkɔ me kpukpui atɔ̃lia le kpukpui atɔ̃lia wo gblẽ kɔ ɖo na anyigba to edzinɔlawo dzi wogblẽ kɔ ɖo na anyigba mienya esime mienye ɖekakpuiwo wogblɔna be afrikatɔwo woawoe ƒoɖi woawoe nye nu vɔ̃ wɔtɔwo elabena wole yibɔ ɖe eye woƒe dzi kpakple woƒe susu le yibɔ ɖe voa edzi yi mea mieva nye bena nenyi be míelé ŋku ɖe ame yiwo le gokeme dzi bena woawo ya wode suku wonya gbali bena woawoe nye ame kɔkɔwo eye mikpɔ ne be mikpɔ wode ŋkɔ le enunya me le aɖaŋuɖemɔwo ƒe akpadzi eye ale yi wo de ŋkɔ nenema vɔ̃ɖiwu eye miekpɔ bena ŋkɔ onye ame yiwo le kɔƒewo me ame yiwo le dugɔwo me ame yiwo le teƒe sia teƒe azɔ mienye azɔ bena nukɔ ame sia ame ƒoɖi ame sia ame dzagɔ eya ŋuti fiasi sia la mieva aƒetɔa gbɔ eye ɖiƒoƒomɔ katã enu yiwo katã hiã ɖeko na gblɔ na yesu bena yesu eye yesu aklɔ ŋuti o yesu atrɔ agbe o yesu aɖe agbe o eye wòasɔsɔ da ɖo kɔkɔ teƒe le yesu Christo ƒe ŋkɔ me be anyigba wogblẽ kɔ ɖo na anyigba to edzinɔlawo dzi elabena woda asiawo dzi woto vo ɖe ɖoɖoawo nu eye wotu nubabla mavɔ la wotu nubabla mavɔ la
Sometimes Yadoya. when somebody does something Never me ade wonaria. that is not right, Ikeme jo. feels that's just me. Ela glabo. My little life, Enyekwema. my Agbe. constrained life, Agbenye vitukuya. my compressed life, Agbenye. my individual Nyento life. agbenye. Does that affect you? Whatever I do. Ebe ma odole jo. Me nu ikeme wa me wonare kana we yo. A pebble, a stone at the river. As the stone drops on the river, you see the ripples, and then your eyes are following, and it goes farther, that you can see. That means all the things we do. Enu yo kata ne wona. Enu yo kata ne glona lebe enyekwema meka medeko. Azon nyeva nya nyenya nunwere bena na ibe nyonu ifofu eveje atik seseriji enu devia ela wo dole devia nova dia afido ma ba sogbele nchi o ela bena nuko enu imie wona eva wona dole amebubu oji eye mie davo da nubabla mavoaji esianuchi when what we do transgresses the everlasting covenant, ye mie da nubabla mavoaji ema ye webena emechonu mavo avamiaji eye mie va Kexea katã ele kpefu fukpekpe yike le Kexea katã dzi etso fipode amevaye eye fiansisia la mia gblɔbe na miaƒe de la o gblɔe la gblɔbe fiansia ma gblɔbe na de la nye fika me ma le ha nye ya ma gblɔbe na xɔ la nye fika ne lo nye ya ma gblɔbe na petɔ nye eye eyi me ne gblɔbe na Yesu kwakuhi o kata wo dzo mebe ne le gblɔ na Yesu be la enu yi ne woa yeƒe metsono kata wo la dzo le Yesu Christo ƒe ŋkɔme kpekpe adelia gblɔbe eya ta fipode le anyigba ɖum eya ta enu yi ke miewɔ ta dzidadada vodadada mieda nubabla mavɔa dzi ta la eya ta fipode le anyigba ɖum eye edzinɔlawo akpɔe ɖe enu eya ta anyigbadzitɔwo afia kolikoli anyigbadzitɔwo katã afia kolikoli eye amegbetɔ ʋɛ aɖe koe asusɔ minya yaɖo ya ne be mikpɔ amegbetɔ wo sɔgbɔ fũu alekea mi gblɔna bena elabe amewo katã le teƒea awolo amewo katã mele teƒe yɔ ne be mikpɔ anyigba xexea me ƒe nutsinya kaka March of 2020, 2 years ago, eƒe tɔwo nye sia va yi almost 500 million. ame akpewo ame akpewo Have contracted wole COVID-19 eye ame yiwo ku wonye million ame akpewo ku elabena nukɔ emetsonua enuma yi ke va xexea mea yeƒe metsonue ma va fiasi ya la aƒetɔa eva be wòaɖe ga o ɖekoe labe ame geɖe dzeanyi woge dzevudo me eye ame yiwo katã ge dzevudoa me la wo ŋutɔwo le dzagbagba wole ʋli woɖɔ nu ɖe wo ŋutɔ ɖokui ŋuti wodzi be woaŋutɔ woadzagbagba le wo ŋutɔ ɖokui si wo ŋutɔ woawɔe ɖo ɖe woadzagbagba eye Christo ele etia ebena ɖe gaɖe la ele teƒe ya ebe ame ke aɖe o ame ke axe fe le ta o ɖe la wa ele teƒe ma eye amegbetɔ katã wole gblɔ be akpenɔ kaka le egbea enye ametɔ ameɖokui alo nuɖoɖo ɖe ametɔ ameɖokui ŋuti ƒe eyiyi eye ame ɖe le teƒe ma ya mekpɔ aleke amegbetɔwo le ƒonu ƒo egblɔ be kpɔ Yesu me le teƒe ya Yesu me hiã gaɖeɖe
hia gadede nyento nye agbagba jejo matem awo nyento nye matem adedo kunyo eye medo nye asido abena apeto lem apeto adeu bebe apeto la adeu fipode le tepe sia tepe azon mie va dope velia le dope velia ikenye Christo ikenye dela fait. Alors, de peu fait. De chofi pour dire me peu fait que Jésus Christ fait. Mina miakpo tosisia keke ale gbegbe. Eye tosisia egoglo. Eye nenyibe ne toeji kaka cho agbewa pe gomejeje. Eye nele po tosisia na globe nanko. Be and I can swim across. Matem aputia atwe. Didn't know how far. Eye menya aleke tosisi ajiju. Menya aleke ejiju. Eye netoji. Nele jagbagba. Nele putia. Nele putia. Kaka. Na va azonli ke lenkona wa no mele akpa wa nele wo akpa gbadwa de ko la bena nuko de ko la be de tentu aye ne konkwara ne be o de matem adete pema amegbeto de ke mewe po negbe jipo akpede nu ti o kafi amegbeto yo kata susu bena yonto meleyi bena matem atwe a o meten twe kake ameyo po jipo va ayo ofon kumeji eye wo globe nanuko obe nebe de jipo le globe nebe de detention nebe wonto ne kwebe ye matem awo fomo eji eye nele fomo eji a Yesu adeu miya ameadoli wo globe nari mejibe madida se mejibe magble va lenye todo kunyesi be mewe ameyo the people that say I will not allow pride to hinder nyema demona dada bena wa khemona mo nyema demona dada benari wa dem dale kokko plenya gbo mele yipo mele meja ko dede eye nyema te ma ko dede le nyento do kunyesi o jipo akpere nu chi o apeto akpere nchi o ela de o ela yodo o ela de ga o eye ela tuka o ana o Dedekpɔkpɔ Blibo mina mia pop Salomo ta blanevo asheke Salomo ta blanevo asheke kpukui andrelia ebe amesuo le tidom de wo penuonu eye wo tso wo pe kesinonu gbogbo le adegbe pomi de tugbi nutuvi wo dometɔ ɖeke minamia kpɔkpukpui enyilia ame aɖeke mate ŋu axɔ nɔvia akpɔ o. Verse 49, in verse 49, that he, verse 9 rather, that he live forever and not see corruption. What that means is, the soul that sinneth, it shall die. And if you say, yes, I die for myself, then you die by yourself. That has to be done for you. Eyata apeto Yesu Christo ewo doale tawo America pe ko ewe America pe nu formele ntiu amema ike fun popo de kemele yepe agbemu America pe ike fudada de kemele yepe agbemu eye fofo la globe nanko yepe nu jonatinam eye abe finye lolontoa ye de kape ko kule tawo eye wo fonde chitrecho amekoko dome eye wo we eye azon ehe fia letao wo xoxope fia Yesu he letao akpena mawu ela pena fiasisi ala xoxople maswasiu miele kpo Korinto tope agbalegbanto tade kuku ya siekelia Korinto tope agbalegbanto tade kuku wi asiekelia ebe alo de mi menyewa alo de mienye pena nyapenu chinala kokokwe si le miame si mi kochoma ubola pe ho onye eye mienye miadokrito oa asise se mi ho
asisese miexɔ asisese ye ne xɔ asisese ne xɔ meka ɖe dzi be ne ɖo ŋku edzi gbe yi ke gbe masters will buy a slave. aƒetɔ ɖe eƒle kluvi ɖe eƒle kluvia enye ye tɔ. The slaves were not only in Africa, the slaves were also in America. The slaves kluvia were metsi everywhere. Afrika kluvia la kplɔ ɖo ayi ɖe Amerika eye enye ame ɖe ƒe nutsinya ame aɖe yi ke on the slaves. And he went to the slave owner and he said, enye how kluvi much does it cost? eye eƒle kluvia ebena nenyenye kluvia exe fia le ta And he paid the price. exe fia le kluvia ta Took that slave. eye wòtsɔ kluvi ma Then he told the slave, etsɔ after buying kluvia that esi slave, wòxe fe le ta I vɔa didn't buy you to make etsɔe you a slave ebe to another man. nyemeƒlo bena nanye kluvi na ame bubu mexe fe le ta o bena ɖe na vo be azɔ ne vo maganye kluvi azɔ Christo That Satan edze si enye bena ɖe Satana elé amegbetɔ katã abe kluvi ene eye etsɔ wo bena wòadɔn woƒe agbe sɔ yi ɖe ku me bena wòahe woƒe agbe sɔ yi ɖe eku me eye they thought they were doing something good. togbɔ be wole nu ɖe wɔm abe nu nyuie ɖe ne abe nu kpekpe ɖe ne wola wɔ nu sia nu bena ahe gbegblẽ va woƒe agbe dzi eye Kristo elé ŋku ɖe amegbetɔ ƒomewo katã ŋuti eye wògblɔ bena nukɔ wobe fofonye ƒe nuwɔwɔwo nye siawo be esiawo nye amegbetɔ dzidzime ame aɖe yi ke do tso fofonye ƒe alɔ me eye egblɔ bena Satana yi ke nye etɔnye ƒe futɔ alé yeƒe nuwɔwɔ ɖe kluvinyenye te eye anɔ wɔ enu baɖa kpakplewo anɔ setame kpakplewo eye wòasɔ agbe baɖanɔnɔ sɔ de wo me eye Satana enye futɔ eye wòlé amegbetɔ Mawu ƒe nuwɔwɔ sɔ de kluvinyenye me eye Yesu gblɔ bena maxe fia le tawò Yesu gblɔ bena maxe fia le tawò wo ke le segbe nye Yesu xe fia le tawò eye eva esi wòva la exe fia le tawò At the price of his blood. And esɔ now, yeƒe ʋusɔ xe fea whosoever eye will, azɔ ame sia ame let ke him lɔ̃ come ame sia ame and ke lɔ̃ grant ko la your ne va praise. eye fiesi sia ne kpɔ vovo you. He said, Kristo I paid ekpɔ the o price eye wogblɔ for be ŋkɔ you. mexe fia le tawò Will you accept me? ɖe nàlɔ̃ ma If you say no, ɖe nàlɔ̃ Yesua ne le gblɔ na Yesu be awo be togbɔ be ne xe fia le tanye ta la nye ma akpɔ ɖeɖi I want to be a awo slave of Satan. ne be ne be I o want be to be a yakpɔtɔ slave of anye alcohol. kluvi na I want to Satana be a yakpɔtɔ slave anye of kluvi marijuana. I na want to be a aditama slave of nakpɔtɔ evil. anye kluvi na nu He's a vɔ̃ɖi gentleman. wɔwɔ Yesu It's Kristo a a humble man. masi It's a dzi o lowly man. Yesu masi He will dzi o not force the redemption on you. You say no. gbala exe fele Bye-bye. ta o ne le gblɔ ne be Whatever awo Satan yeme does dzi with oa you, agatrɔ dzo that's your decision. agatrɔ dzo But wo when ŋutɔ you woe say, tie wo I've ŋutɔ been woe waiting for wɔ redemption. tsatsiama I've been va ne le gblɔ waiting bena ɖe for nyame nɔ te deliverance. melala And kpɔ Christ xɔƒla says, xoxo now, melala tonight, menɔ te I kpɔ can bring total Dedekpɔkpɔ redemption xoxo eye unto fia you. sisia la And you mate say, yes, akpɔ Lord, Dedekpɔkpɔ I bɛrɛ am ne le gblɔ be here Yesu meda si ɖe dzi immediately. Yesu You'll nye be si saved enumake in Jesus' nakpɔ name. ɖeɖe le Yesu He ƒe ŋkɔ me paid the price. Yesu xe fia For le you, ta o in particular, ewo tɔxɛ ɖe don't bother. Yesu xe fe le ta o How ewo terrible nɔvi you nutsu have ma been, ale how yi ke nenye sinful nu you have vɔ̃ la ne been, vɔ̃ɖi le nu he vɔ̃ wɔ me knew ale that. gbegbe eye And ne he still wɔna nu paid baɖa wo ŋutɔ the nenye price va for you. Yesu For ye Kristo have xe fe le ta o bought with a price. asisese Therefore, glorify God asisese ye in mi your body eya ta mi tsɔ and miaƒe your ŋutilã spirit, kple miaƒe gbɔgbɔ which si nye are Mawu tɔ la God's. kafu Mawu Now, your azɔ entire life belongs to Christ who agbewo has bought kekem you. nenye Kristo tɔ I thought you would say amen. Yesu Kristo xe fe le ta o mexɔ se be na gblɔ be amen Now, azɔ when, let's say for example, le you've kpɔ ɖe not nu me had any child, evi ɖeke mele asi o and years are going, eye and ƒewo you va le decide,
I'm going to adopt a child. eye ne gblɔ be Then nye ma xɔ ameɖekevia sɔ da you go ɖokui to take gbɔ a child and you pay the price and you adopt that child. In your mind, that child is yours. le va yi xɔ 100%. ameɖe ƒe vi sɔ da ɖe wo ŋutɔ ɖokui gbɔ be yeanyi eye ne le edzi kpɔm eye ɖevi ma enye tɔwò le dziwò mea tɔwò ye eye ne doe suku eye ne wɔna nu sia nu nɛ abe ale ke ko wòanye wo ŋutɔ viwo ene enuma ke ye aƒetɔa wɔ aƒetɔa xe fe le tawò tso egbea dzi ele ale be na wò. He'll take care of your going out. Yesu akpɔ wo dodota akpɔ wo gbɔgbɔta Yesu ale be na wo sukudede ƒe nyawo Yesu akpɔ tawò akpɔ tawò le gbɔgbɔme ƒe akpadzi le gota ƒe akpadzi gake la ele dzi bena ka nanɔ ye gbɔ evi ma yi ke ŋutsu ma xɔsɔ va da ɖe eɖokui gbɔ ɖe ne be papa dzi be I'll give him some pennies ne so he can take care of ne himself. dunua It says, ma gblɔ bena amewu be vi o va nye le gbɔnye ta la la nu bubu ebe yetɔ ye ƒe vi eye nu sia nu yi ke hiãna ɖevi ma la akpɔe gbɔ nɛ ne be ne gblɔ na Yesu be fiase ya eye ne lɔ na Yesu Christo bena de Yesu melɔ la akplɔ wo age ɖe Mawu ƒe ƒomea me medzi Dedekpɔkpɔ blibo Yesu atsɔe na wo Yesu atsɔe na wo eye nu sia nu yi ke nye Mawu tɔ la ezu tɔwo alɔ wo yeƒe lɔlɔ anɔ agbo dzi le Yesu ƒe I ŋkɔ can me see your life now. matem It's going to be akpɔ happy. agbewo azɔ I de can see your life now. It's dzidzɔkpɔkpɔ going ge to ɖe be me o healthy. I can see lãmesẽ your life azutɔwo now. azɔ It's going mele to be kpɔe a le joyful agbewo me de life. dzidzɔkpɔkpɔ ƒe agbe nanɔ tso fiasi sia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me You now, eye azɔ if that father, ne be evi fofo ma the adopted yi child, ke eva from tsɔ the eva gutter, xɔ ame ɖe be and the vi child knows, eye ele nyi but eye now ɖevia nye there's a child eye of azɔ Mr. So-and-so, ɖevia Madam egblɔ be so-and-so. ŋutsu That ya child leke will nyɔnu not ya live leke like a gutter boy. I'm a child under the bridge. ma gblɔ bena I'm a child. Yenye I want evi. nothing. No. She's redeemed. He's redeemed. Oh, He we will play. now put his Oh, we hands play. in the Oh, we play. pocket and Eye. will say, I am Ma gblɔ be, the son of Yenye Mr. So-and-so in ame town. ame aleke ƒe vi And you, ye yenye after you Eye. come to the Lord, Esime ne you will va not aƒetɔ live Yesu in the gbɔ vɔa. gutter anymore. You will not live in your vomit anymore. Magatrɔ You will ayi not ɖe live in exeɖeɖewa all gbɔ those azɔ o degrading, maganɔ habitual agbe lifestyle ƒoƒoa yi ke anymore. ne You nɔna will maganɔ say, agbe ma I azɔ o am ke bom a na daughter gblɔ bena of the king. Am I talking about somebody there? efia ƒe I vie am menye a son of the king. efia la ƒe And vie all menye heaven, efia la the ƒe vi nyɔnu ye angels menye will efia la look ƒe at efia la you ƒe vi and nyɔnu they will ŋutsu ye menye smile eye and they will rejoice. Heaven will nakpɔ smile dzidzɔ upon dziƒo you ako tonight. nu na wo le I fiase sia said heaven mebe will dziƒo smile ako nu na wo upon you dziƒo tonight ako nu in le Jesus' tawò le Yesu name. Kristo ƒe ŋkɔ me Number 3 now. enutɔ̃lia azɔa Number 3, the enutɔ̃lia power azɔ for redemption from every curse. yeƒe The power. xɔxɔƒle ƒe There's ŋusẽ no power tso here tonight fiƒode ɖe that can kpekpe me save everyone, ŋusẽ ɖe that can li heal ke ate ade everyone, ame sia me that can ada gbe le deliver ame sia me dzi eye everyone, wòaɖe ga everyone that will ame say sia yes me to Christ. ame sia me ke lɔ̃ na Yes Yesu to Kristo the Lord. ne gblɔ na Yes Yesu to be the Yesu Redeemer. melɔ̃ Yesu woe nye ɖela nye melɔ̃ meda asi ɖe dzi be naɖem naxɔ nam aƒetɔa nukunu ɖe yeƒe nukunu ɖe nɔ teƒe da ɖe fi ka ne lo nukunu mebe nukunu Salvation, xɔxɔ forgiveness, tsɔtsɔke healing, dɔyɔyɔ deliverance. gaɖeɖe You know the miracles of God. minya Mawu ƒe how nukunuwo it ɖe takes place. You ne remember, minya le ko wova na mea I've mentioned it, Ɖo ŋkue part of dzi. it yesterday. megblɔe na mi Last month, etsɔe va yi February. dzinu yi va yi me Taraba. dzinu velia me mi nɔ Taraba Now, Eye. I've come to love that state, Taraba. Somebody help me shout Taraba. me ɖe ne gblɔ be Taraba Or in the capital city in Jalingo. nye nɔ Jalingo And ƒe then, fiadua me liberation. eye Liberation, gaɖeɖe redemption, gaɖeɖe xɔxɔƒle liberation, xɔxɔƒle gaɖeɖe Bayelsa Taraba Amen. amen And then Eye. one of those days, le ŋkeke mawo me
somebody had in Benue stage, another Amede stage. edo agbon As we spoke about esi liberation, nye ponucho gadede and I nti prayed, and I mentioned the name eye of me yo Jesus, Yesu penko our Redeemer, Yesu our Liberator. nyakwe And de la then the people ameke of de God na said, gami final. eye mawo chukwa gbo amen mamleto We opened our eyes. eye mi hunya penko Goiter was gone. agbon ajo That one is village clapping. kwasi If pe you're na Yesu going to clap, give a clap offering to kwasi the pe na Lord. peto Yesu Goiter vanished agbon away. ajo Today, egbea final. Amen. esi mi agbo amen mamleto a Final. Goiter will vanish away. esi mi agbo amen mamleto akplori alajo Every swelling, eye nu tete si anu tete ike le nu tsilon me o kata o la jo now, azon in Benue itself, le Benue or at crusade, a woman was preparing for the crusade, nyɔnu a enɔ dzadzraɖo wɔm bena wòava dzodoƒe mɔnya kaka becomes so serious. There's nothing you could do. To the hospital. And the doctors examined her. dɔkita edo nyɔnua And they kpɔ said eye egblɔ bena immediately an zirika, operation zirika. must be performed. woɖo la wɔ dɔ nɛ ye Then the dressed her eye to you and an hospital bed. And she saw on the phone, praise God. eye enɔ fonu dzi enɔ mia dzodoƒe mɔnya kaka enɔ kpɔm le fonu dzi akpena mawo le technologie ta akpena mawo le adamdemɔwo ta mebe akpena mawo le adamdemɔwo ta And she saw eye on nyɔnua her screen, enɔ kpɔ le yeƒe fona dzi mi mekpɔtɔ dzodoƒe mɔnya kaka ŋutɔ she dzi saw, they Ekpɔ- said, he ekpɔ- has come. ekpɔ wobe The GS eva has ɖo come. wobe pastor And gã then lé she ataro adzi saw vɔ all eye those people ekpɔ rejoicing. amemɔ katã yi ke le kpɔ dzidzɔ wole kpɔ dzidzɔ eye ya ele dɔbati le kɔdzi My pastor has come. ebe My pastor nye va ɖo has vɔ come. ebe pastor nye va ɖo vɔ Pastor has come pastor to wòava ɖo vɔ As she was rejoicing, eye esi wonɔ dzidzɔ she kpɔm felt nenema like going to the restroom. ese le ɖokui me sigbe be ela yi nugo do nene eye esi woyi ɖe enugo do esi wo bɔbɔ aleke Came out. alelea edo Tentacles, everything about the fibroid, enu yiwo everything katã nye came alele out. wodo Now, eye azɔ redemption has come to you. xɔxɔ The ple va ɖo na o Redeemer has come de to la you. eva ɖo gbɔ o Call it any name. Fibroid, cancer, leke woyɔe o ulcer, kanse ya blindness, alele ya deafness. ŋkugbaname ya Today. to ekuna wa egbe I'm pointing at you there. me awo tutu Today. tutu ƒe nyagblɔ me le me be It egbe will egbe go egbe out in ola do Jesus' le Yesu name. Christo ƒe ŋkɔme From the top of your tso head to etawo the dzi tip kaka of sɔ yi your ɖe afɔ toe. gɔme Redemption will xɔxɔ ple come ava na o in Jesus' le Yesu name. ƒe ŋkɔme Because he has paid the price. Look at elabena this Yesu Kristo in xe fe le Matthew ta o chapter gbe ɖa le 28, Mateo ƒe reading akpalẽ from ta verse plavevɔ 18. nyi Matthew kpukui nyilia chapter Mateo 28, ta plavevɔ nyi reading from verse nyakli tso 18. kpukui And nyilia Jesus dzi came eye Yesu Kristo and spake unto them, eye saying, Yesu te va wo gbɔ ƒonu na wo gblɔ bena wotsɔ ŋusẽwo katã ŋusẽ neniwo tsɔ na Yesu how much power? ŋusẽ neniwo tsɔ na Power Yesu to save, ŋusẽ the le si bena violence of wòaɖe sinners, ame nu of vɔ̃wɔla vɔ̃ɖitɔ akekea power to ŋusẽ le si heal, bena wòaɖe
de nous sommes les Yesusi benade dolele yike obenye domadamata Yesu atemade nous sommes les Yesusi benade wadeo le gbɔgbɔvɔ wadande pepesime nous sommes les Yesu Christo si bena wade wanabe apuje maike le kwana wa mine wa pukeke nous sommes les Yesu Christo si benade ehiasia kele agona wa donchina nous sommes les Yesu Christo si bena watro nusianu watro nusianu ke trota de gola gome Yesu nous sommes les si bena wa gba kokuti de pepe dale agome fi kote de pepe kele akoji nous sommes kata le Yesu si wo cho nous sommes kata globe nous sommes kata si le tipo ple anyepa la wote asinam in heaven, nous sommes kata si le tipo coming to earth, every part nous of the earth, de pepe that power nous sommes set you free. tipo pe nous sommes atuka Our redemption nya pe hohoplea fully provided, Yesu Christo all round redemption, hohople blibo essential redemption, hohople ke le vevie egbe pe hohople fully provided. hohople ike le blibo ye mauna azon nu ka ole na be mawo leke matem waswasinyo leke matem aho leke pe hohople ne wasutonyo enu iko na wanye be na glo na Yesu be Yesu melon Yesu melon ehefi Ransom. And the people that took you into captivity and the ameyo said, oleo so dade kluvinyenye me obeda de nya chonye pe agbe nya gbleye pe agbe azon Yesu Christo ehefi aletawo Yesu hefi ala ne po gadedele Yesu pen come all those children of Israel vi mo kata wotolo and wonye everyone without exception, Moses said, our day of redemption has come. Everybody, Exodus, ebe amesia me dola togola atole me atole Egypte azon dolo Egypte na dogo amesia me ato gamewasu bena adikama ikele jo na dole me dipopoma from all na dole me things that came on you when you fell into kata that fa well. yene That geje dirty futo habit, podi that mame dirty ne geje lifestyle. agbenono And heaven podi can mame see agbenono your flo dirty mame inside eye and your aposam dirty atemakpo outside bena ne now. podi le me le podi le gota Defilement, azon formerly dipopo purged ma from all. They'll purge eto you tonight. apeto aklo nuchi o aklo me o Evil forever Eye. prevented from all. Evil from today, as we say yes to our ne be ne Redeemer, gbona Yesu Christo be no egbe evil can come to nous the vont house evon de ke anymore ma in ka kede Jesus' apo me name. azon le Yesu pen come The Lord will stand apeto anto as achitre a good soldier, abena and any evil ametakpola coming in, ene he'll eye say, efonsi afun ke "No, ajibe ya this gere me house Yesu agbon be is o po protected afe ya yala ametakpokpo leju matem agere mu nutu ya mawupe jola lenchi eye nyonu ya jola lenchi Go another way. Go to bon another vai ji mo place. bubu They'll jo not ire come tepe to you bubu anymore. ma ka gere agbo mo ko le Yesu pen come ngolo jesi ike pledo yenye be nukunu ke nukunu ike mawu awo nu tepe woto na amesiame hohople ameri hohople me nukunu de pepe ike hiana o le agbo me hohope nukunu chochoke pe nukunu fofo popo pe nukunu doyo pe nukunu gadede pe nukunu atwe na o performed for everyone. nu tepe woto e awele agbo me na amesiame eye ngolo jesi ke yeji yenye be nko yenye be nublani kpɔkpɔ pe tsɔtsɔke ike asɔsio ela bena ne se fefele nufɔ wo ŋuti ebe ma yi ɖe fofo nye gbɔ eye ma gblɔ ne fofo nye bena de nye me dze be maka nye fio azɔ o vɔla
Make me Wom, one ne of ma your nye hired wo servants. dɔlawo And dometɔ he ɖeka arose, eye and he etsitre came, eye wo and the ele mɔ father saw eye him eve ɖo fofoa gbɔ afar esi off, toa kpɔe la and he ele kaka ran, dzɔge ʋi and he papa met ƒu du him, etoa and he ƒu du kaka be embraced kpla si him, kɔ nɛ and eye wo kissed kpla si him, kɔ nɛ eye wo and gbugbɔ nu heaven nɛ was happy eye because of him. dziƒo As you rise up tonight, esi ne tsitre fiesi sia eye nakplɔ be aƒetɔ nye nye si I say aƒetɔ nye nye yes si to my Savior. Yesu I melɔn say yes nye to ɖela my melɔn Redeemer. ewoe nye ɖela nye Heaven meda asi ɖe dzi be nalɔm ale You'll be dziƒo faithfully atsɔe ke o pardoned everything ela you've tsɔe ke o done eye nu siwo in katã ne Jesus' wɔa atsɔ name. katã ke o le Yesu ƒe ŋkɔ me She transferred, ŋɔŋlɔ dzesi faultlessly yi ke perfected kplɔe ɖo for ye nye all. be Transfer. What does that mean? Your guilt atsɔ naɖe na o atsɔ naɖe sɔ de me o to your Redeemer. I didn't hear nu you. vɔ yiwo ne wɔ Your fɔbubu wa condemnation xɔ la will be axɔe transferred ɖela to your axɔe Redeemer. ne tsɔe And sɔ the nɛ righteousness eye of emegbe Redeemer will Mawu be alo transferred. Yesu Kristo ɖela yeƒe And dzɔdzɔenyenye then, atsɔe as ade we're me going o back home today, when you were coming Eye- in, heaven looked at you and shook their agba head. kpekpe ɖe But kpekpe yiwo now, katã le you dzi will wa raise eɖe up dzo hallelujah chorus eye for azɔ you. natem Heaven is woatem forgiven. adzi aleluya They le say tawò le dziƒo elabena ne kpɔ ɖeɖi elabena woxe fe le tawò eye xɔxɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ anɔ agbo me elabena Yesu Kristo xe fe le tawò eye wòtsɔ yeƒe dzɔdzɔenyenye sɔ de me o eye ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖoa yenye be ŋkɔ Imputation. The account, you were in the deficit, in the red. And Christ Yesu was rich, Kristo rich in grace, yi and ke rich in power, amenuveve and rich enye in kesinɔtɔ love, le and rich amenuveve me in enye mercy. kesinɔtɔ le And lɔlɔ now, kple nublanuikpɔkpɔ me there's a transfer Azɔ, from the account of Christ ela sɔ to your account. ela sɔ Yesu Kristo asɔ naɖe asɔ de agbo me amenuveve anye tɔwò nublanuikpɔkpɔ anye tɔwò tsɔtsɔke anye tɔwò dzidzɔkpɔkpɔ anye tɔwò eye nasɔ gba kple Kristo ƒe agbe age ɖe me o For all, the Lord in heaven. aƒetɔa He makes le an dziƒo oath. It says, egblɔ be whosoever ame sia me will come to ame sia me me, yi ke I ava will gbɔnye la in no wise nyematsɔe cast out. aƒu And gbe it's the o God who cannot lie. eye enye And as Mawu you yi ke come matem tonight, aka you say, aʋatso "Yes, eye Lord, esi ne va fiesi sia eye negblɔ be I give aƒetɔ my life melɔ̃ to you. metsɔ I agbenye give my na wo heart to you. metsɔ dzinye na Lord, wo I come. aƒetɔ Lord, I meva come. Yesu That meva oath will be fulfilled in your life in Jesus' name. And name ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖoa yenye be over all. dziɖuɖu Name finally prevailing Dziɖuɖu over mamlɛtɔ all. At the mention of na the yɔe name of eye Jesus, ne míeyɔ Yesu Kristo ƒe everything ŋkɔ in your life enu sia nu that have le been agbo like me a enu sia nu receiving yi ke power, le si bebe na all that etsitre ya was mesena vanished nu away. oa nu sẽ sia nu sẽwo la tso ɖa le agbo me eye Yesu Kristo ƒe ŋkɔ aɖu dzi le agbo me aɖu dzi le dziwo me aɖu dzi In your le destiny, wo in agbe your me blessing, le wo in your yayrawo me salvation, le wo in ɖeɖekpɔkpɔ your me healing, le wo dɔyɔyɔ that ƒe nyawo me name Yesu Kristo will ƒe prevail. ŋkɔ aɖu dzi Time has now ana wo come. dziɖuɖu azɔ gaƒoƒoa va ɖo vɔ gaƒoƒoa va ɖo You azɔ will not say no. magblɔ be You o will say, ke boŋ nagblɔ be you will not say no. magbe What will you say? magblɔ be awo na Yesu ke Yes, boŋ nagblɔ be for Christ. Yesu melɔ̃ Yes, Yesu to redemption. nalɔ̃ to na forgiveness. xɔxɔplia nalɔ̃ na Amen. tsɔtsɔke As we say yes eye to ame the geɖe Lord, ale si nu ke agblɔ na Yesu Kristo be will come to you tonight in ɖeɖekpɔkpɔ Jesus' xɔxɔ blibo sɔ asiwo fiesi sia le Yesu ƒe ŋkɔ me eyes míabɔbɔ ta eye míamia ŋku bowed. míabɔbɔ ta eye míamia ŋku Already the price is paid. xoxoa woxe fea The vɔ ransom has been fully paid. efea Yesu Kristo xe fe blibo Whosoever exe fea kekem will vɔ call azɔ on the name ame of sia the me yi ke Lord ayɔ aƒetɔa shall ƒe be ŋkɔ saved, akpɔ ɖeɖe shall be forgiven, woatsɔ yeƒe nu vɔ̃wo shall be aki set free. eye woanɛ Wherever you are, fufukpɔkpɔ blibo you're saying afi yes sia to afi ne le Christ tonight. ne lɔ̃
bena le daside dzi ene gblɔ be Yesu Yesu melɔ̃ na ɖeɖekpɔkpɔ Yesu melɔ̃ bena xefe le tanye Yesu melɔ̃ bena natsɔ nu vɔ̃ akem Yesu melɔ̃ teƒe sia teƒe ke ne le nakɔ asiwo dzi eye tsɔtsɔke woa ava na wo enumake enumake eye teƒe sia teƒe ke ne le kɔ asi dzi ko eye nagblɔ be Yesu melɔ̃ Yesu melɔ̃ Yesu melɔ̃ na wo tsɔtsɔke melɔ̃ be natsɔ nu vɔ̃ nyɔ kem melɔ̃ be nanam xɔxɔ Yesu nye si Yesu nye si mehia wo tsɔtsɔke mehia wo xɔxɔ Yesu melɔ̃ kɔ asiwo yi dzi amen Mawu ne yra wo ya kaka Mawu ne yra wo Mawu ne yra wo asi Mawu ne yra me ma azɔ yi ke ne kɔ asi yi dzia tafla tse tsitre na tsitre demɔ bena dziƒo na do dzesi o bena wo ne gblɔ be na dziƒo ne gblɔ ne be bena de ne tsɔ yeƒe nu vɔ ke ye lɔ̃ bena de ne klɔ ye me ye lɔ̃ bena de nu flo nu ƒoɖiƒoɖi yo katã ne wɔna ne wòaɖe dzɔ na gblɔ be aƒetɔ nye si mele teƒe ya melɔ̃ bena nanam xɔxɔ fie sisia nakɔ asi dzi eye ne kɔ asi dzi wa natsitre eye nado gbe ɖa nagblɔ be aƒetɔ meva ɖo aƒetɔ medo le vivitsi nya me medo tso nu vɔ̃ɖi wɔwɔ nya me meva eye mebɔbɔ ɖokuinye na wo eye melɔ̃ be aƒetɔ nawɔ naɖe le agbenye me nyemagatrɔ yi ɖe vɔ̃ wɔwɔ gbɔ azɔ o aƒetɔ Yesu xɔm eye Yesu axɔ wo eye ŋkɔ wo aɖo dziƒo mekafu wo ŋutɔ mekafu wo ŋutɔ kɔ asi dzi eye mado gbe ɖa le ta o fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ la me míede akpe na wo le ame yiwo katã yi ke lɔ̃ na Yesu Christo be Yesu meɖe mɔ nɔ be natsɔe akem bena natsɔ nu vɔ̃ nyɔ kem nanam ƒoƒokpɔkpɔ medo gbe ɖa be tsɔtsɔke natsɔ woƒe nu vɔ̃ katã ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me xɔxɔ ple ɖeɖekpɔkpɔ neva na wo vovokpɔkpɔ gaɖeɖe ne su wo si tsɔtsɔke ne su wo si aƒetɔ esi míelɔ̃ esi wolɔ̃ na wo esi wolɔ̃ na woƒe xɔ la ŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo eva me eva me eva me le Yesu ƒe ŋkɔ sesia me míedo gbe ɖa le. Keep on standing. Our counselors will see you there. They'll give you the slip to fill. You are now a member of the kingdom of God. And after this, we are going to pray after we finish this. Deliverance will come to you all. Anglo dodami to phone number oji emegbe mopa me ajava mopa me ajatrova eye wa to gbera emiata eye doyoyo gadede katutu afame le so agbona Yesu Christo ne so ne demo ne lombe na Yesu Christo ne ho ne dufia ne yepe agbeje ne kwasi ji o to gbera ya gbaplovo na anglo nko doda to phone number siaji 99 36 75. And from today, alors, 90, you are very special to the Lord. 27, you are welcome 34, to a new journey 87, with the Lord, a new family with the Lord, and you are a special person. And so our counselors are there with us, and they are there to help us take down our names, our addresses, and our phone numbers. So wherever you are, just give them your name, your particulars, all those things. It will help us to
help you 36 to continue in the 75. faith Allô, you 90 have in Christ. 27 87. And if you are watching online and you just gave your life to Christ after this pastor's message this evening, just visit the link showing on the screen. That link, you will click on it and you can fill the form that comes up, so we can assist you further in your new walk with Christ. Also, if you are listening via radio and television and you just gave your life to Christ, send your name, your phone number, and your location address via SMS or WhatsApp to this number, plus 234 915 444 9263. That's the number again, plus 234 915 444 9263. And you send your particulars to us to help you. And there will be a special online banquet for all those watching online who gave their lives to Christ. This next week, Sunday, 3rd of April, 2022. More details about this will be sent to you. Our pastor will be delighted to have you join this special banquet. Thank you. We want you to keep on standing if you have not been attended to. Our counselors are just by your side. Please, counselors, endeavor to attend to everybody. Don't leave off anybody. Bayelsa Believers Banquet on 3rd of April 2022 at Deeper Life Campground by 3 p.m. and in all the locations that are found at the back of your program. And so you look at the back of your program, you'll see those locations there. The package is being given to you now, and in those packages, you will find a letter written by our General Superintendent to you, inviting you to this banquet. And don't forget to attend. You also, tomorrow, at 3 p.m., there will be a banquet for you and meet the Lord Jesus Christ. There will be lunch hour with Christ by 3 p.m. tomorrow in this place, the University Auditorium. And so when you come, find out about the University Auditorium. We shall be there waiting for you, and the Lord will enable you to keep your faith. Lord will help you. So our counselors, please, if you have finished, please can you wave your hand to me? Just raise your hand. At the far left, please, if you have finished, can you raise up your hand? And wave your hand to me so that we know you have finished. Supervisors, please, can you do so? And while the counselors are checking up to make sure they have finished attending to you, those of us who are expecting God to touch them, don't forget that tonight God is going to visit you. Something great, something mighty, something powerful is going to happen to you that will completely change your situation. Counselors, please be there. Counselors, still be there. Please, as you attend to them, you hand over your cards to your supervisor. You are there. Just in front, you will see a basket there where you put the cards. And please, you will stay behind there with the people, because the Lord is going to visit them tonight, and you are going to help us to bring them out for testimonies. Just identify those who are having problems.
those who are lame, those who are blind, those who are paralyzed, those who are deaf and dumb, those who are paralyzed, just identify them. There is recovery coming to you tonight. Believe God as the man of God will be praying. Please let me check up again, supervisors. Okay, thank you very much. At the central part, yes, thank you very much. At the near right here, please, supervisors, wave your hand. Thank you very much. At the far right, please, supervisors, check up. Check up. Thank you very much. We shall rise up together now, and the time of miracle has arrived. Together. Voici pena Yesu. Voici pena Yesu. Praise the Lord. Kafuna petoa. Tonight. Fiesisia. That's good. Tonight. Fiesisia. Blen, glebe The fiesisia. Lord will give you back everything you have lost. Enu yo kata buna wa atro ho bovana wo. Nous te pouvons aller à toi. N'a pas mawa mawu setoye mawu kaletoye. N'a pas mawu kokotoye wonye. Et nous yo kata ngbe odona ola aworeji la to me spécial Yesu pun comme. Healing has come looking doyoyo ma vado fo ele note po kadede vado eye ele jiwo be fi ka olo fi ka me alo ele jiwo nukunu le jiwo nukunu cho jipo va eye ele jiwo nukunu ma ela po la po le pekenele eye esi na se amen mamleto nukunu e ma vado. That healing has happened. That deliverance has happened. I want miracle to locate me. If you are the one, raise up your hand. I want healing to locate me there. Anywhere you are, if you are the one, raise up that hand. Deliverance from all afflictions of the devil. Locate me now. It has located me. And when you hear the final amen, check out. It has happened. In Jesus' name. We thank you tonight because it's a night of redemption, night of healing, night of deliverance, night of breakthrough. Kokuchi de pepe ne de dale agbesi agoji me va le amesia meta eye me le do gbera bena doyoyo bena gadede be nukunu ne do Jesu le tepesi atepe ko le fifila na do peji le Yesu pe come. That insanity, madness. Adava pe gbogbo ma me dese na o Togo le Yesu pe come. Swelling enu tete le nu ti la o me pete perepepe me be nu tete ma ne do le Yesu pe come. Nu ku gbana me nu makpo nu kuvi pe do nu kake onye o ye cho nu kuvi oji ye nu popo zo agba me be nu ma ne do le nu kuji no le Yesu pe come. Etoku bakple nu mapo nu kake ye onye o come out in Jesus. e o le mo kheno be matempo nu po ma ne do le tepe ma le Yesu pe come. Internal disease. Dolele ememe o yu ebe cancer o yu ebe abile dome o yu ebe nko akplolui nu kaye onyo fefe se sele dome enu ma dolele ne do le Yesu Christo pe come. Fefe se le chapo fefe se le jime o matema bobo o matema chitru o matem avlon me desena o fefe se fi kake ne so do le nuchi la ma me le Yesu pe come. Fi pode la gboji
Yesu gba fipode pe kokutia. Yesu de fipode dans la gboji. Fipode jo dans le taoji. Fipode jo dans le nuchilame. Fipode jo dans le son pas gbeme. Fipode jo dans le son nuchu pas gbeme. E sonyo nu pas gbeme. Le miape viope agbeme. Fipode jo dans le pomewaji. Fipode Togo jo dans le pas gbeme le Yesu pen come. A misisi gba kokutia dans le mia dometo de sia de pas gbeme. Apeto me do gbera bena fumo ikenge. Fou ne chafifi la. Blibo to. Ame blibo. Hodo yo. Le Yesu pen come. Alelema ikele te pema ne do le Yesu pen come. Apeto. Nye de akpena o. Nukunu do jesia mesia mevo nukunu geda mesia me gbovo do yo po to meto de sia de o do gbovo gade de legio e o po e do jesio le tepesia tepe kole cho nyendu sime le nkonye kaka va ide miame le kona de ji la pere meda le teleame dira le radio le kwaji le apeame le tepesia tepe e le vume nukunu ne do jesio le tepesia tepe kole apeto wode wo nyaji nukunu wo ne family ope agbeme eye nana be doyoyo ple gadede bakple enu yo kata yike anye nukunu ne je gana le ope agbeme fifila le tepesia tepe akpena o apeto akpena o ela bena ne wevo le Yesu pen comme me dogbedale dodo kyokpo nukunu wa ekpo ovo eye wo do gbo ovo dodo kyokpo na do kyokpo nukunu wa evado